Kwendekani? No, ngiyakuvusela nje bengithi ngiyadlula ngadibana nawe. Ungivusela ngale yini mfana? No like ngichazile mfowethu imali okudlula nje kwami lana 2 minutes uvele wangichaza. Efana usenzile la ngilukubona. Mawubuka i-type yami nje wena. Khulileke ngizabe type isitabe esiyilungise le. Ngicela nje sithathe ikhwama sami Udonga awufoda nifana nje. Mina kude timbo tonke tilakini. Okay, to be honest, uyalibona langa liyashisa ngitirelaxele lana yabona. Inyalo ngabe ngwela nje ngifuna ukuthi ngihambe ngesentini. Yes, like i-life yami ibusy kakhulu yabona. So ngibuta wena ukuthi udanga futhi awana usine type yami noma ngabe ngiyakufuna. Khulileka. Timbasha tithi babe ngini. Ngabe ngendela wena i-favor is not like angideserve so ngibona are you sure ukuthi you're going to prove that you love me? Sure, I'm 100% sure. Ngisathe nje sikhwama sami esendlini. That you prove yes. Yebo uthi wakabani isibongo wena? Ungakangwenya mina. Ungakangwenya. Ukhona nje wena Utawukho mina ngifasa njani mina nongibuka nje awungithembi wena kunani nje fridge nekhaya kini yana ifridge nigcwele ngikhona lokubala ukuthi kunani but anyways utawubona usufuna yini lapho to be honest angifuni like believe ukuthi you love me like the way ungakhona yabona nakuthiwa lithanda baliboni nami nje into engidlule nje ngadibana ngabona wena nginikele so when do you believe ukuthi there is life in the first sight ngiyabelieve mama okay ngicoma lesase sikhoma sami that's why ngicela abanye bangimucele wena okay like the way you are physical appearance the way you are ungideserve fana ngondeli favor yabona because my life yami face yabona so mina ngizokunika i-chance then you'll prove yourself ukuthi wena uyangithanda yabona ngidawumake sure so you promise ukuthi you'll take extra care of me ngiyapromise ngapusho nje mina ngithinking ngivele ngishaya isikhoma saka Nike yebo phela mina ngithi ngiyachazela ngisuka kosentini lokuhlala lana nje mina angithanda ukutiveta manje uthini efana osengikadidonsela le traveling case uthi uyaqualify nje wena ngiyaqualify manje ngiphuza usongcolile man batothina mina ungabothi ngolile ngirelaxing yes ngithe siyadonsa lesikhwama yabona ngathi na ugcwele esikhaya fana athi isikhaya eliqobo luqoyelo esidila ngathi sidonswa awubitomala ngilobuka i-height ukuthi uyangilungela yini nembaba uyithola inyama asambe mama singabe sole siyimali yabona ephathi nje uyangithembisa nokuthi ngawudlala ngithembisa wewe afana mina ngisabathembi bangibulele kakhulu man badlale ngami kakhulu empilweni ngisibafana okay to be honest like mina ngifresh things I don't mind just to give you a chance but bafana mina like angisabathembi bangidlale kakhulu bakudlala wena yabona bangidlala kakhulu sekhaya kenyala yabona kenyala tifiso sakho tifezekile kenyala bosoluthandaza ngithi ngifuna ukuthi bengithandazela wena fana phela mina awungideserve ngendlela wena ifavor musibesonda kanjani usathothi iprove usengamwini okay follow ngisokahle and what about the way you are you don't deserve me awungideserve ekhaya kini ngikuphi kashana akuhlala ngasekhaya ngihlala endlini yami manoso sekhatsho senhlane batali ngihlala endlini yami okay ukhona ngigesi ekhayeni okay kune ma wifi use free wifi yeah phone ha awona what's you're promising like I don't understand uphethe mina mbamba bami iPhone extra nje lapha ngisole iPhone extra so are you going to give it to me ndakunika ha wena sonenhlanhla wena hayi yabona selekile ke magceke ngam